Paling nak bawa ni baluk-baluk mu napa ko milaw doang. Urusan tarala din na tarala, urusan na po ng Allah Ta'ala. Itu saja kuncinya. Tawakal saja. Ya kuya tu napake tayo pa. Maka dade siya ko meto pero dali ko. Ya ko 10 mitaw mangali 10 mitaw itu dali ko. Ya ko 3 mitaw to. Kaya kami talabiran. Di namanya tarala, tapi harus kita tetap cukup dipakai untuk kehidupan. Daripada menyuruh tarala tapi masih jaki mate. Nah begitu. Maka di gurute itu dale pura nipatan tu na capu na dale nanti kapitu malaikat itu macam ni okilala na lino ko din nagagan apa mati kaya katalabiran 10 juta talapangal di seso tapi isi ulam mita mate. Nah, begitu. Jadi ulama kita dari dulu itu tidak stres, tidak pusing karena itu. Yo po mite makoko apa to linari kay mana ni Napoleon ni mabalu asebe mapatarala na say wadi ni machicili.